akwasi insia Commander 6 Kano said it. There we have catch us. You have said it. Me etie. You have been count ye be so enfem free mo. Ye dia kodro boni die kwan so e ne kan ya asem. Me de dia kwasi ensi Asem Yi Di Ka bre na edresi. Ye fa wona se kese koma Kingdom Herbal Center. Kingdom Herbal Center. Omna ko fa Kingdom Garlic Bitters. Kingdom Garlic Capsules. E dia ba. Na isa dia ba ko ye so so won ma so sa anwa ye titriti. Ona titriti ene kan se anansi achim ye anansi we police da be no baba chim so di akras ad no e di stroke enenam because moje o setimi di afrisane wo di permanent mi nko nentimi enko sa na ma bedua no du ba bia na atawe so no na ti ama na no sana titriti wo hia du pa e betimi aboa ama moja no asane wo ni padua no mu ye etoro bia na bibi na ye osi akwan ewo veins na moja no enenam no we hear the papa bit say Kingdom Garlic Bitters and I say Kingdom Garlic Capsules. Let me aboa asane sanemu e de amount. New Kingdom JC Power Capsule nie Mr. Wada. Sara o hia bi, e cha o hia bi. Maka ne say bebo mabaso da bi aka say yi akwasu kan yampa o. New Kingdom JC Power Capsules. Obi e hia bi. Emema dro kese pa. Oba to bi ma okunu. Yeda bia na enko beto ade ya chebo munye eso ye hodro na munye hodro a ehwo ne ni saye nyina New Kingdom Ginseng Power Capsules echa to bi no konsifi wate unu hoda babbo mabaso akase akwasi nyame nhiraw meso be ma asebio mema yesem ya bafom be ma utimi nyina mu nche na be see ababa wo isa say Liberia say dey actress obeka say Africa nyina Nigeria fo mema na edem say kai Ghana fo ohiem na kogu yedi mu ase ono kwafo no wakose ho New Kingdom Ginseng Power Capsules ebe mu ajo point o meba bi ato adro bi akwa asebeka bi atom etufo friend 0275 804 064 0275 804 064 and 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom was no challenger. Obna so Asem Yi Di Ka dwumadie brewo na sa patchma me eduji tamaklo picture okay, so Adom TV so ye the chief executive officer at the National Petroleum Authority the day Eduji tamaklo oyemranim ni amanyo semna ye no to da bia ma botra krambrem mahunu crofobia super pay, and I think it's unfortunate all because we okwa akopay adwuma and o say onyanyaye enutine buafu. It's unfortunate menua menim se wankasa wonu ho menim se wankasa ade a wo ye wonu ho ye can say because yes ye ho for omanfo no empanimfo no so etesro no so wo to serve omanfo no terina se monye sa ne masia ebu ebi mabam emabim kura nu omo so monye papa bi emma ebufo ba ko binti enko san obia so besre why me ma manyo sem no enye fe enye akono enye nika amuka emrem onfa obi all because ukope bibi na wonsa anka at a particular moment that is all to say no kra no fa so bi ani so eso chine bi wo mo bi opeso de boa wo a gidie ne ahotoso no e wo hefa Mummy and tie and share behind politics achi me a party ninti no me feel say ka me party ba power no everything I'm looking for no or say me saka yenya ne sa obi enya ne de kakra send a traffic light obi de so red ma de gina ma obi de so green no e ma me twam sa na de red be ba green abobi so de so red munya botre ma mpanifo ne de tumi ahwe mo sa no
no mo fi enko bosha asase na His Excellency John Dramani Mahama edi enim ede ye kɔ no ene ne omaye botaye eno ne nyina ye ni daso mumyemfasa be kasantwi kasa ensemfata emu omabem all because ne wo pen at a particular time bi on sentimi anka eri jimesro for more nature mo part ho adwuma amamu ho adwuma ne nyina is part of it na yenko yenim so enra yedi komo elefa anasefo akatwia ya busumi du entem emaye interesting moment. Enra the Minister of Health, Owura Kwabena Minta Akando. Nsantwefo enhyiamu. Ema ye update of babia saa komodie no akodi. Na before meka ne pese be kabia no. Ti aseba nura ekoso Minister of Health press conference minister no nase. The dimutintiman ye ne say saa beye 6500 na ye ka ho asem sisi ye no aban kese mu cabinet asiginaye si ye mpesika ne mfantwi omu nyina eka from November as one more Kwabena Minta Akando wesan so de kan ho biem se mra ye ba aban mu foforo no anese fo na bi ba bonten kra be kan say o mate say ye be yi omu adi edi hu komo ema mikopie mu e wo mrahye badwafie asem de wo mu ni se ye kan se ye be fa adwenkyere a etoso miinu no ye be ma wonu makoso aye adwuma ye momu nkofie efi se ye ntumi momu nkoka anesefo a omawie suku omu nya adwuma anya bebre na omu wo fie no ho the crack no Stephen Kojotechi ya no governor Emma Coalition of Unpaid Nurses and Midwives aso de nadwenkyere atu dwadefade osofo no beka ye ho and then the ministry de krata abrayen say or friends and chofo nhyiamu na anu yi pa wo de massa petition na krata de bre no wo de anu yi abraye nti ene ye ba ha anu yi no na ye bepetie ye Uti asema minister ede to ye nim a wo kire se omo anya krata Africa cabinet aye hye omo se efri bosumi edi anim ye November mu omo nhya se ntia ye nka nti yetie sa anu yi no de ye beka se no kure ye ni age na de aseda ema minister ene na so ye ministry no so omo atu sa anamopa no e won tentem so ti de di kan ye gina kuma no nyina na mu da minister se okay enti so sane pani odi wona ye ntwiomo eka no anim ekan sa de nyina so ebo makase aban ayade ne ehwe ne nie sa aban be ye ede ama na dwumafo na ahoto etimi aba because de bia makase ahomete eya sa wo ye adwuma na oje nkrofo sika ede fa ka akoye adwuma na bosumi duntem akatwia ma ebasa ya na ahomete. So the Honorable Minister of Health, Kwabena Minta Akando, they marked up kase yeda na CBM yes, so meka ya komodie no ehya se na adwimpo ni nyina akwa say this said be somewhere next year, that's after presenting the 2026 budget, the BI likely say ebetime atwa but if said cabinet etimi akonkonyese mu adwinwa hunu say see kase extend to that time ebe ha adwin ye twam kan manim ya then am feel say aban ayade ni esre abai upon abai yesre sadest na ye famanfo adwuma abosumi du afeba akomfinhia miensa na ye ntwe omoka no ye mpene po masibre because ahomete enana me kan say abra labor minister beka say oh president mama minister scribe by 9 months ye ntwe omoka ena me kan say enyade o say soso sa oji tum saade a they also did to say the ministers and government appointees will find ways and means to survive. So first, no, you're not a credible. What do you mean you're not a you may be because of position or holding in tea. It will be a yes, hard name to any other papa. Trene cracker say, oh, you may need not catch yourself fatano. Sabi binte be yo si akwam ye ntimi entwiaka ye ma wona ye ntimi ntwomka no enya we se nurse ni ba on cheso papa sia o wa rehyem se o de mana at least hwe ba ayire so by November de on sabe kan si ka back ni ehwe ade mu ani ekwan betimi afa so betimi yi sad na firi won de ye mua
no amanfo bi e frem chire ni fo bi o di o so me ya adwuma be say 1.5 years me antwa meka it should happen o yesa utwa kwan to e ma nipa no pe kwan ya obefa so survive because wa ma adwuma o be taking it down and obe adwuma be ma ake no se ne be ya boso me so ale se beti aka tweka pepe dia and also pay ways and means to ko enwum ne menkasa nurse for ni be yesa ba bia bo apa ye kwa so na obi ye wa adwembo ne bi wo ne tim ene mpa ne aban eto de ko ne ye fe ete twitwim ekoton ti aban be to no se die akọ enso because we see find ways and means and the first to survive. Let's find a way to deal with that thing. Now stand it to anchor nyuma. And I mean nuanom centrophobia. Why ye adwuma be bro afi ya wakatwia enkoye. And I make say we sense to be a hungry journalist is a threat to national security. Some training here come deno. Obetimi aboma ya sumji with one word. Ye for a second say come Kingdom Herbal Center. Omo the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsule di abadwa so mesna wada. O cholesterol ekosro numbness say your friend ananse achim no ehwo adura ani. And the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsule we be able to be okay. New Kingdom JC Power Capsules enso ye mema nkwande abema no benegina na so ye ese bema mu. O bema bi ato bi akwa ansebe ka bi ato. Eto phone fresh 0275 804-064 0275-804-064 and 0302-938-153 0302-938-153 Kingdom or no challenger. Me did ya kwesi sia Asem Yi Di Ka ni. Yeni pense mu eto aso bakra.